инспекторлармен кошо чыгат да. Ошолор ближайший дислокацияны айтып берет. Могу жерде мусорный ящик бар. Көчөгө таштабай, атайын ушуга таштагын депчи. Кафе, ресторандардын бардыгына өзүнүн таштанды таштоочу местосын аныктайбыз да. Bir taşlandı taşlayıp turgan taşatkası boş gerek, konteyner boş gerek. Hazır bu yerde anca kvartir var. 100'e yakın kvartir var. 4 tane adam yaşayanda 400 adam yaşayın. Taşlandısın kaya kaçar. Hiç deke yok. Adam sentrde yolun boyunda stadyonun aslında taşlı olacak. Bucağı Grand Tiyatro konsept bu. Yeter aytattan hangi neti meriya işleveytat, kazalık işleveytat. Buna çoğun kampanyalar. Şu birli, iki bir musurni koyup turgan plaçatkasını kılbay, şu barca sel işxanаны meriyanın jamanatты koyup. Aslında vizyonda жетекчилигин чакырсак, biz коммерческий директорубуз. Мен анысына жооп бере албайм деп чыкпа койду. Mahallaniki? Beton mu? Nega koygan bu жерге? O magazinda olib turardi, mashina qo'yildi. Satılıkta turgan bunlar. Продажаға turgan beton. Mahalla kanalizatsiya qo'yildi. Hech kim olmasdan misol ketadi. Lekanda musul bo'lmoqda. Çok Ertemeye başta keledi abi. Başka mezgilde Berke, qanday şey? Cevap ketdasin ondan şey. Ondan çıkarmanın kim olar? Şevin çağırıp aytdamı, sizler çağırıp aytdasın. Qarasana, ondan ne degen жақшылық? O ne? Жоқ, ne bu sen düşündün? Sen düşündün. Ya qanday bilmesiz? Kechga savdo qilasın hadi. Mına qara bir paketga. Mına жерде savdo qilib qam biladi. Ben savdo qilsam bilem, o yoqdan olib kelib kelsa men qaramayman qo'y, men qo'yib. Жоқ, qaramaysan sen. Bo'lsa aka, memleket olib kelib meni qo'yish kerak-da, ya. Qanday qaraysan de, qarasam ham. Yo'q, tushundim. Bunda kelin olib ketdi seni. Turib sen udobniy qilib qo'yishing kerak. Udobniy bo'lsin, yasib bo'lish kerak. Najer qayer? Sentralniy ko'chami? Sentralniy ko'cha. Ha? Najer sentralniy ko'cha. Bundan qara tashlagani var. O'zi gunda shunday tashlanadi. Uncha yashik qilish kerak-da. Bordag'ini o'zingiz qilsa, unda mamlakat ne qiladi aka? altyapı koymuş. Sen soğuktan uyumun aldı olsa ben yaxshi narsani musulmon odamda qo'ymay Mamlakat söz talashmasa. Bir paketga salib qo'yib qo'yadi. Shuncha odamlar salasa. Mamlakat ne qiladi? Yaxshi, boshqa davlatga borsa mamlakatda bor-da. Mamlakat sen musulmon olib ketdi. Olib ketdi. Şu yerden gül o yerden alıp getir. Lan maydalab tashladı. Ne udobniy qilib nega paketga salib bilasizmi? 10 so'mda cho'ng-cho'ng uzun paketlar satadi. O'sha udobniy qilib qo'yasiz. Sen har birini birden olib tozalash kerak, irg'itish kerak sana. Qarasan, irg'itib turib olib kelma, sentralniy ko'cha. Endi bunani kim desagan men qayerda? Manani qara, mana bo'ldi, bunani qara. Ya bu yerda sosetlarni qaytdi, tashlama. Bir adam ötkütesi soğuk çıkabilir he. Kim ona? Tölüyordu al. Niye tölüyorsun? Biz paketlerimi kolumla al çık oraya. Alasın mı? Alasın. Ben alıyorum, benimki bozu özüm alamam ki, ben abi gideyim olmayayım ki. Gördün mü? Uçak ver. Uçak. Bunda yürürlük edetti ya. Sonra yürürlük edetti ya. Şu çarptı nasıl böyle şunu çağırdı da. Hani evde tur attı abi. Akrat var, oturgan var. Ama vardır, musluk var. Sizde istakanınızlar var. Her yerinde musluk var. Bana çok da niye bekinesin hadi? Çağırgandan, musul çağırgandan bekinmegen hadi şöyle bekinesin hadi. Yolun ortasında çağırıp olsun ardından uyalmayıp kaçasın hadi. Oşa taşlanıp kaldı uyalmayısın hadi, çıkla bir yaka. Özgürlük ne olacaklar? Konteynerin yeri var. Musul taşlanıp kalsın taza olmalı. Size görüşü buldu. Çağırıp da yolun boyları bulgu orada. Ya özgür belgilenge yerinde taşlanmadı. Bravo.
Анын тазалыгын бар жерде арыкка төгүп атасың. Biz naborat köyünde bu yerдің тазалығын мен өзім шүкіріп кеттім ғой. Мыналарды қарабайсыңдар, остановкада. Ошо карап келип атасыз, чекеден О, унчукпай келүүлө бизге лaf бересиз. Бардыгына эже. Ар ким өзүнө жооп бериш керек да. Алдагы сизде айтып атат, анам деле отурат го деп. Ол деле алып барат. Тегиз кылабыз бардыгыңыздарда. Чекеден тазалап ошончо. Алып салгыла мына газ бодолор коюп атат, коюп алды. Бардыгына алабыз шуларды. Чекеден тазалакла өзүң ушунчалык бу жерде содаяк бола жадап кеттим. Силер тазаласаңар чыкпай коет элең ошо. Мына ким чыгып атат, сен көрүп атасыңбы? Тазалык ишканасынын чыккан себеби, рейдтин себеби жолдо таштандыларды мыйзамсыз чыгарган коммерческий объектилерди чыгарып атат. Андан сырткары мына чоң домдор салынып атат. Ошо домдордогу ушул таштанды таштоочу урналары жок. Ошол боюнча да рейд кылдык. Рейдтин жыйынтыгында туура түшүндүрүү иштери болуп жатат. Себеби элдер көбүнчө монтип жолдун бойлоруна таштандыларын чыгарып, мына шаардын тазалыгын булгоду. Ошон үчүн ар бир элдер менен мыйзамсыз таштаган таштандыларды акты протокол түзүп, штраф салган юристтер салып атат. Ошо менен туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.